Ali 2040. 15 godina kasnije, Jagger može biti živ i u 25. 26. Keith Richards sigurno će biti živ, tako da će to biti album od Rolling Stonesa, kao novi i posljednji album Rolling Stonesa, znaš kako oni najave. I oproštena je turneja, znaš. Ja bi to jako volio stvarno da vidim, jer onda bi shvatio da ima života posle smrti, sigurno. Ja verujem da ima, ali ovo bi mi dokazalo u svakom slučaju, jer oni su više puta umrli, barem Keith Richards, i opet su oživjeli. Devojka jedino što u 2040. će možda toliko napredovati nauka da će moja supruga moći da sve izoperiše i da će onda biti devojka, iako u tim godinama teško da će biti devojka, da će izgledati kao neka lutka, baby doll, što bi rekli, ali izgledat će kao devojka. Tako da se ja nadam da ćemo sve te operacije na njoj izvršiti i da ću imati mladu devojku s kojom ću izaći grad i svi će da mi se dive, vidi Blaža, kako ima žensku, vidi kako je mlada i lepa.